1 year ye kun eye military man bi e Kaswa Millennium City na sa ewu anu ya ne nyina nso kwa kwhwe na asase a eye national security guy bi etutu tem ekun no yi ni fi atiasfo asase unum se Ghana de ye de asam kokota ye de ne cobra sa enene afia aloya for atnase e de ye atoye ne odi bim ne odi fo ebutuafo se ne omakoma betom yem ene kota atrase me enkokoto omra se Ghana fo nyina be kai a eye ene pepepe ene afi a arehusem esiye ewo Kaswa Millennium City ani nyina ene se soja ni ana okoja ne nyonko eye Lance Corporal Michael Danso okoja ne nyonko wasase so ma abranti a yesusu se oye national security operative ma menka se oye national security operative esan se asat now aposi for document attorney general so mu wo court kire se Ben Lord Nana Abebio aka Ben Lord oye national security operative and on no ada no dua broni aye na ho se oyo hene e Millennium City no no yesu se otututu ebo aposi for ka mu ma soja ni ba ko eto anananom wonse do Lance Corporal Michael Danso abranti wanka aje se Ghana for bekaya ene pepepe ene afia sa rehusem ni siye na efisi eche Ben Lord ene Nana Amu eka ho beto ne asemia wo court sa kobra sa ene ena brewa eyi poma kwan mu ema ene ye form jury members a afi ena na asem na ene obi beka se pe ni na behwe wo court dem na enya asem kito a wo high court wo ne nyina ne se ne lawyer eye Oliver Baka Voma wo jury members aye selection also no a ene be select na ene ye boji na wo ba no abisa what hefa we se meti no ngwa adwuma be na aye o se me ye adwuma of fire service o se da bi ene ho nkan ho ona kwatena se ma reject na we aba ye bodi na aba o ye adwuma o se me ye adwuma post office o se da bi telecommunication post office for mo kan ho o so ma reject na se ene court dem wo na nya sem ketwa prosecution e attorney general office nso che se da bi ni Oliver Ayen entweye enkoye as Oliver say emra no ema na ho kwan say either say lawyer and answer accused person no e na be selection no me mo no na be selection na ene minia enkakan ni kosi ya ne say Oliver Baka Voma wo ejina na nanso ema yenya enipa mako enso ene ene eteki eye Ben Lord ni pili ene eteki na Amu pili omo nyina agya tum se nokre boni bie nu a womaye omunku obia omunse omunku obia omunka omti bo omti se obeku obia jene court no ese asem no yemfa nkose mebu so me ne da etoso edumienu na nyape ya adoma 12 May yensan emran te me no ka say Ben Lord aso no bi ka say agro no eba be start ya yesi asem ni bi na sekra the bra epie esi abonte no ena asojafo no obeni ba ko yesi so ono ene ne Lance Corporal Michael Danso ekoya sare ho temisi eye Patrick Integu dodo na friend Integu yene ni dinkomo na oto nkra kakra edema attorney general ene o mampeni ene NDC for blue city say omo share sa asem yechi ma de ekoso epese ekoso yenchen mo di tujani Michael Danso jema matoshi wani ene ede ya yegyina ha ye ka twifo afidida ene ye afi pepepepe eda brada a ye bo Michael Kwame Danso tuo e wo Millennium City a ye me Patrick Winnebo Ndego ena meton asema ena ene de nso ena yaba court ochina 30th ena ye obroni boss afi ene ye ba court ebe panel jury no ya yen hihye to let the case to continue. Mesre say attention pepere ye ene nokre na yehia ewo saa asem wese eti mesre jury na ya panel wo ne say omo de pepere ye ne nokre ebedi dwuma pa aboa judge na oba bedi asem na me sanso asre Ghana manyina say ene dey na china obiara mmom paye emfama soja ni a ye boni tuo e wo Millennium City a onye obi abone langard for ko tugu ni so eto no kayo
na mesre nso say ye modern say saa nioma bata no nso ebi nsi me use this opportunity e dey akachre Omampeni John Dramani Mahama, the IGP of the Republic of Ghana, Yewura Christian Tete Nyewunu, the National Security Coordinator, the Ghana Armed Forces, all the security agencies, they say, yes, omuncha omanimra mehe kaswa ene important. Esan say, after Sanyoma we nyina twemu no, etu ontwa ye. The Land Guard campaign ye kwasi alaji. Ono ne suma sa ben lord we think omra mebo mimitu anka me yakobo so jeni no omu gusu edi o matutu asem no ewo ho no de bia de ye kan se opamo be ma opamo obi bebre a ohufu a oto ne be ma ye mpese ye nsoso ye de mra no be ye den e be hye ye nsem na sebi obi be kumi nso de me ye den na bo me ho ban e na afezu me ka kire NDC ministers bia moye mo ho se mude mo ho ba be hye Land Guard issue e wo kaswa mu any this murder case mo find a way to call some dockets no men so me NDC ni se mo anhwe ni ya the voice that we use to protect the ballot we will use them against you. We are more than you the ministers yentna se emu obi nkoji sika ebi emma atenkyere ne a ebeboa ma omani mu nyina asomdwie ebekoso no onipa ba akope enkonkoji sika the eagle eyesight me na meda no me emikura yenhwehwemu kuo me de ehwehwe enuoma mu ehunu ne ekone ne eba no manya ne ntiye se eye kwasi ala agini nam no ka se wakoma ministers bi sika se ensem bi e wo se ye tu omu gina court na ye twi o maso ho no o matue sikanti enkosi ba bia ba me pese me ka kire mo se mi ye nhwehwemu na se nokre na eda adi a wu NDC minister o ye saade no ana se NDC panyi bi a wudi saade na chi no opon ba ho kura won faso se ubenu ho because he voted for you to come and reset the nation not say mo ba ba ye sanioma we bi na MPP for ye emma yetu omu fura ba nwa no so no now saying all this thing no me pesa me ka say Any yeti Patrick Ndego wono busuani a wasan adamfo ene court trans na so ne ya say mreti man na say soja man wo ba hwehwe na hwehwe no you will never see him again wayira ahwere na busuafo nyina moma ye hwe ne yie kakra makra